bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu ngibingelele abafundisi ngegaba zabo. Siyajabula kakhulu ukuthi ngifikile. Ngiqale ngixolise-ke bazalwane, angingabambi kusho ukuthi kube yi-misconception or miscommunication. Angingabanga, ngiyalithanda kakhulu ukuthi nganganginikele. Ngiyalithanda kakhulu. Siyabonga ukuthi ngifikile. Siyajabula kakhulu. Kuthiwa ngizokwenza imemezelo sengenze ubuhlathi-ke lokho. Ngizwile kuhlezi lapha phansi. Sizocela nje bazalwane ukusho ukuthi la entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Iy'ngane zomamezala ziyayisefa. Shuthi obaba isiteshi sizoba ngala, sukume nje uphake lokho okuzwana nawe. Omama sizoba ngale ngenzansi, sizobeka nesiteshi setiye bazalwane. Sikhululekile-ke ekhaya umuzi ukuthi akunelanga esiswini uphinde. Inkosi yongisimbusisi. Ngizocela-ke sikhuleke. Baba oncwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Nkosi esisikile emphefumulweni. Siyacela ukuthi ubusise ngalokho Nkosi osiphe khona ukuthi siqinise ngakho inyama. Siyacela Nkosi ukuthi ubusise konke ukuzodliwa ngabantwana bakho futhi kubaphe ukuphila, ngabe bikho ozogula Nkosi ngoba esedlile. Siyacela-ke Nkosi ukuthi ubusise nalabo besilekelela ukuthi sithole okuyi sithunjini. Ubusise Nkosi nezandla eziwenzile. Usibusise-ke Nkosi sisazolala emva kwakho konke sitshise emphefumulweni. Sicela ngokukholwa nangokubonga uJesu Kristu inkosi. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwane bukaMoya Ongcwele makube naloyo phakathi kwethu inkosi izibuye lande bandla layo uJesu Kristu inkosi.